Hello everyone, nabon savani welcome back plus happy new year wish ke hin bole. Tuni ni khon jong kichat tizat tale mu thilu lagaw kidang camera footage sa kona anaki modo ho so ana ve khom hiutin ana sei khom ki taw ite. Akhat channain Instagram a charity Louis kitinu hin nekhat anaw nu arum sunga dole akichipena akikap do na video footage so amodo na hile ama jong lungdon na leti zatna chun analo dimin hilai ina achun ipi thil su analhongam ti su anave khomo hite. Hey guys, today I'm going to show you my Skibbity toilet collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these, and we also got ice cream that day, and I'm having a lot of fun. Hilaya chapang nu ki chepi nin aman jong amasang lang an ipm khat ai hon imu theilo thil khat hi amu then aman jong second som ni tamang avet zawin hilai mun chu dal han aki chain anaza mangin suin cham khat zawin anunga ain aki hechin lo thil khat hin anung azui hi aki mu thein a hi hichi thil so hi chel di liusin jong khonung pe a camera wa chenga kuna a hin mu do a hi in ama jong ana lungdong le jengin Instagram na ma chon ana post in hichi thil so chungchang a hin sel di luisin jong amu kalwalen avan a sei be ji dang an heta poi ani channa hin youtuber glory hot kitipa hin polin kama gammang no ya achang sena in gimnei ta khat hi export ana bolen a hi le hilai muna asun mule tu dinga dai lo zan mang ding jenga yang dat thai lo thil kidang ta khat hi ana tu in a hi hilaya hin mi hi dinga kilom lo thil kidang ta khat hin anung hi a hin delin chule he chil hagaw kidang hi inting chunga kunin ahung kumin ama jong ki chate in ahung zamin thingphunga avel len akisel le guna hi le hi chi thil kidang hin anung hi a hin zui li jingin a hi ama pa jong hilaya hin wang phadum tin hi chi thil kidang la ti zar ta kunin chun anaki hodoin in damin ana hlungin aman jong a video ho chu YouTube lama ana upload in a hele a viewer so khat jong hilai muna chu export bola ana chia hilaya aman amud bang mi him ta bang seim ta bang aki he chilo thil kidang hi ana tu dan jong ase na hi nangin la ipi hidinga nagin mo em in sunga ahung kumla dan le achalo dan hi bang mi him hidingin bang 100% ta sanam poina hi athum channa hin lorer kitipa hin Germany ga ma tanal lui ta khan 1898 la ani ke sa tanal lui le World War 2 la ani ke mangjing tanal lui ta khat a hi in hi tanal sunga chona man jong a phone camera mang chen export ana bol in hi le thilam dang ta khat hi ana tu in a hi
namu them train lampi lai ta hin mi khat ahung pot do gu boin nu khun kidang te in a khot ahung do doin aman jong hi chu amu pha te chun ki cha te in ahung le jam pe pe ta na hi nangin hila ki mu thil kidang hi ipi na gin mo em ole World War II la ya ana thi ho lagaw amu kha a hi dem ali channain gustabat elekas kiti chapang pa hi kumsom alhin ki pa pi ne in en gute hin ki chipna pa khana hen ana puin amo in ko jong pak thu pi ta ki torji na ipi iti do hambang hepon train tabang ki torji no akhon atowin anun jong achapa elekas atona masat pe na hi jinin jun achapa reaction chu ala en video chu akap le na hi le kidang te na anung lama jun thillam dang ta khat hi an record khain a hi an ve khomu hiti Ani. Ay. Ay, mamá me da miedo. Ay, 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 me da miedo. ¿Otra vez? Sí. Son 3 vueltas, son 5 o 6 vueltas. ¡Está bien recio! Abajo no, abajo, en la parte de abajo no. ¡Que no se cae! No, la pista. Ay. Ay. Otra. Ay, se no le da recio. Y puede enseñar que se ponga güey. Así es el juego, así es. ¿Vieron un brincolín? ¿Cuál? Ay. Ay, aquí donde va me da miedo. hilaya hin vele hon abul lama hin anung langa hin koima ato puin imacha mu theiding zong hi anum puin a hi ahin ake tolvin achi chi vene hila rauni na ahung hi phata en anung lama hin amang chiu chu akimuchin be se lo til khat wang hi akimu thei ta en la akichi zap nai puin arau thumna ahung lin langin wang hin anung lang wa hin kichi te en mi khat achang se na to hi akimu thei ta en a hi hilaya train kinga lo hila hat ta lei jing lai ta anunga mi khat an to jing thei thilam dang ta khat a hi athu ke het dolin hi chi train ke tor namuna achun tu kumni ma sagin accident ana suin mi ni hi an thi in a hi achuta hila ki mudan maam ta thili hi chini khwa accident a thi ho lagaw su a hi khadem anga sannain Japan gama high school khana hin suna break akilha pet vin hin restroom langa kun hin ka gin khadi azaw vin amon jong hilai mun chu aga ve vin hele ti zarom ta til khat hi a hin tu uvin chule hechi ogin ki zana restroom ma sun masangla achon school student ma hana consent giti numai chapang khat hi an thi in a hi hilai mun achon amon jong ki charom ta thil hi an tu uve
amon zong dress room sung cho hai ta vet chil zo nong vin a hen da lagu vin hi le hosan gin khat e a hen za vin aga nong vet vin a hi le amot ta pang school sa pang ki chat mel putum ta ki dang ta khat hi a hen mu vin supha ten amo zong ki za ten hilaya kunin chon ahung zam do vin a hi hilaya ki mu ki chat mel putum ta thil ki dang ta hi nangin ipi hi tinga nagin mo em ole hilaya anathi student nu hana konsa ki ti nu lagau chu amu a hi khadem agup chan na hin tiktoker barbar ki tipa na to in lamong ki le in ain maya hin dei lo ta til khat hi an soin hi ama pa jong khathei lo te na ung phei hungin kwat chu a hon gu ne hi lo gul khat hi anumin a hin chu khadi chanin a hin bang pharum tan gul chun ana chu khapu in a hi asagi chan na hin chili koti hayo kiti gam khan a hin tenal gimnei ta khat hi anumin hichitenal chu 1927 la ki sa tenal lui ta la gimnei ta khat hi in hichitenal la chun masang la ya hin nupi naw nei khat hi ana chi na hi le train in ana tang ni khain hijini khwa pa na chu hichi nupi nu lhagau chu hichitenal la hin amu jivin ana sei gimnei le jeng jivin tenal sunga kunin chun chapang ka gin jong ana ja jivin a khomi pi te jong chun hichitenal chu the crying baby tenal tin jong animin sa vin a hi hichitenala sun life am wonder kiti pa jong hin zana hin export boden aga chin a hi le hitabang thil hi ana tu in a hi Down in here in a place called Crybaby's Tunnel. It's a place that's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or her body was dumped right there in the creek down here. There's something dead right there. Bro, there's something dead right there. A dead deer. It's a dead deer. I've been out here forever trying to get stuff done. This place is spooky. Is anybody out there? Hello? Right. Oh, hell no. Hell no. ama pa jong tenal sung lama chun alu ni na hila chapang ka gin chu a hin zain a holen a hila la ima cha chu la amu thei puin ama jong a ki chat pha ten hilai mun chu dal hen tenal sunga kuni chun ahung jam do tai na hi Oh, hell no. Hell. agit chan na hin nunga SBR ki tinu hin a hotel sungma thilam dang ta hlung le photo ki dang ta ana mu do thu ana sai hi ana ve khomo hitin ana sai khom ki do hiti CEO takes pictures of this guy on his laptop, doesn't think anything of it, he doesn't see anything, leaves the restaurant, calls it a day. The next morning, he's looking through the photos and notices something. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. So we all see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. And when I was showed this, I genuinely had full body chills.
Hilai hin avam nga na til lai khang lui lai vana ki van nu me khat adin hi hilai photo a kunin hin akimut he na hi. A hotel history hi hitin anumin 1840 la achun Antons kitipa hen hi chi hotel hi ana phu do a hi in a hin la ama hi 1875 kumin chun ana ven azinu zuli achun hi chi hotel hi avat tup dingin ngan sina ana pi in achutia hilai ke mu nu mai khat ding hi Anton Zinu Zuli lhagaw sun a hotel ho hi avet sui jing na lai a hi khadem mi tampi gin mo le lung the na jong chu a hi in a hi aku channa hin tobi kitipa hin aloi pa to pha chot ta ki mu han lo nungin aloi pa ina asun asin hi le gel to anabang puin aman jong aloi pa en sung asun awa len aloi pa antonium so a hol len a hi le dayum lo ta thil hi ana hlungin a hi Antonio. Antonio. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, loco, si sos vos salí. ¿Escuchan eso? Tobin jong aloi pain sunga thil hlung o so aman jong a he thim thei poin alung dong le zengin ama jong kile a police o coding ati na hi le akinung hai ne le thil lam dang ta khat hi a hin mu doi na hi ama jong pot do ding ki sa lai te in chon kot so asamin ahung ki hongin he chi kot chung lama fit se gi lang sanga ku ni chon mi khatin a hin ve in a hi suphat te na ma jong ki sa te in hirai mun chu dal ha in ana jam ta in a hi chule he chi fit se gi sang kona ku na a hin ve chu aloi pa a hi lo ding jong aman jong a he in a hi cham khat zawin police ho jong chu ahung hlong ta na hi le aman jong a thu ho chu a hin khol le na hi le aloi pa Antonio chu ana ti lam chu ama hin ana het lo da na hi tobi jong lung hem le lung leng te na umin aloi pa ana thi jing so aman jong aging chamo hel jing suina ma jong azing in aloi pa ina asun he do thei am khadam tin chun export bolin aga chin a hi le hit tabang kicharom ta thil hi ana tu in a hi ¿Y esa? Mierda. La laucha. Da un poco de escalofrío estar acá, se siente una carga un poco pesada, qué sé yo. Qué mierda. La linterna. ¿Qué pasó? Mierda. ¡Ey! ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Mierda. Concha de su madre. ¡Hola!
¿Qué mierda anda ahí la concha de su madre? ¡Eh! Tobi in zong a thil khul gil na chu hi chanin hin ananga in lungling lau ta la lunghem ta le ki chapumin e in lam chu ana zon ta in hi asom chan nine Oliver kitipa hen ain tha alu na en aman jong zan khat ai mut konin ain sung cho akap le na hi la arom sunga chun thilam dang ta khat hi a hin mu to in a hi What the hell? aman jong video so a phei kap len a hi la kidang te in room sunga chun mi khat hi an dingin ama jong a ki chal he zengin lai chu on in room sung so hoi tan a tha vel le na hi la i ma mu theiding chu anom kit pui helai room sunga ki mu lagaw hi ipil lagaw a hi tadem ole hi chi in jong hen thusim anaya hi chi in ananei ma so lagaw a hi khatem Hello everyone, studio digin hisan hin akitsai tai iham ta subscribe bonai lo na hilan ngai lu nei te like share subscribe ni bol pi digin ke hin te me video thale anaki mukit taw te bye bye